Sergej Korotkov, visoki zvaničnik Ujedinjene aviokompanije, izjavio je za novinsku agenciju TASS da se projekat ruske borbene letelice nove generacije Su-75 Šahmat nalazi u završnoj fazi. Iako su detalji i dalje oskudni, Korotkove izjave ukazuju na ambicije Moskve da unapredi svoje trenutne kapacitete. Prema izvorima, Su-75 bi mogao da označi značajnu evoluciju u ruskoj stealth tehnologiji. Podsjetimo, ovaj ruski laki taktički lovac pete generacije koji razvila kompanija Suhoj prvi put je predstavljen 2021. godine. Predviđena je upotreba širokog spektra naoružanja uključujući rakete tipa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Korotkov je naglasio da će Šahmat zadovoljiti visoke standarde potrebe ruskom ratnom vazduhoplovstvu, a pojedini mediji spekulišu da bi avion mogao biti spreman već u prvom kvartalu naredne godine. Ako se sve ovo obistini, bit će to zapanjujući brzi razvojni ciklus za platforme pete generacije, što je verovatno rezultat pritiska zbog sukoba u Ukrajini i potrebe za privlačenjem međunarodnih kupaca.